Kwarstiyo. Kapamilat ang darayang panalangin at kanta, makiabeta mo kimbalang metong, banagawa tayong makabaldugan iting kapag masusyan. At kanitip mong kapag masusyan, yabet ala po ka rin kakatang panalangin ding makatuging intensyon. Muna po ding magpasalamat, Barangay San Miguel, Architect Alex Tumang and family, Attorney Silvia Alfonso Flores, Efren Manalo and family, Arlene Esguera and family, June and Faye C.J. Ganya, Henry Sampang and family, Ronnie Magsino and family, Arsenia Sungay and family, Apong Kita Florida and family, Ronnie Florida and family, Malu Cesar Espino and family, Leonel Macabali and family, Merly Macabali and family, Leslie Ibe and family, Lydia Pineda and family, Bong Kapati and family, Reynaldo Malyari and family, Jelly Pangilinan and family, Alex Tiki and family, Ricky Alona Malyari and family, Edgar Yumol and family, Lito Marilyn Basilio, para king karelang 30th wedding anniversary, Grace Atienza and family, June Maribel Gomez and family, Remedios Maniago and family, Rodolfo Gomez and family, Basyong Kuyugan and family. Then pong ating personal intention, Mayor Teddy Tumang and family, Dr. Ezel Tumang, Teresita Celis, Eli Gold Gorospe, Asuncion UC, Mayola Maniti, Aljon Pangilinan, Carla May and Hans Enrique Maniti, Vince Enrica Maniti, Sophia Lerum. Then pong magmasusi king Aldorang Kebaitan, Michelle Panlilio, Marlon Martinez, Frances Nicole Yana, Crislin Mariel Martinez, Lani Esguera, Roel Gaspar, Elsie Santos Kunan. Antimurin para karing kaladwada ring mga tuki, Elisa Onofre, Romeo Anabel Quizon, Gaudencio Sunga Sr., Francisco Rustica Quizon, Jose Esperanza Maniago, Cecilio Sr. Teresita Angeles, Cecilio Jr. Nancy Angeles, Ignacio Pilipinas Noel Macabali, Reinerio Llanera, Lorenzo Lilia Ibe, Ricky Figueroa, Rodolfo Lalu, Macaria Oliva Alfredo, Lazaro Eduardo Pineda, Eliazar Eslabra, Narciso Ercigo, Christian Tayag, Norma Aguas, Martin Panlillo, Leonicia Panlillo, Ricardo Yumul, Florinda Calma, Elsa Ordonez, Nilda Quizon, Enrico Yumul, Eleuterio Lotgarda Esguera, Pablo Regina Malyari, Dek and Merle Kapati, Gloria Jimenez, Leji Gomez, Francis Lakindanum, Susing and Gracia Polis, Azir Tiki, Ertrudes Quirino Malyari, Cecilia Juan Martinez, Jesse Celso Policarpio, Tina Marie Yumul, Lamberto Gomez, Cesar Apumpici Vital, Sarsi Vital, Felix Brian Espino, Kenneth Cruzado, Carlito Erliña Maniti, Bienvenido Severina Manalo, Paulo Felisa Panlaki, Nicolas Juanita Cunan, Rowen Magsino, Cesar Carreon Sr., Loida Gomez, Rodolfo Dalusong, Oscar Maniago Sr., Ligaya Ibe, Elita Gomez, Rogelio Gomez, Roberto Gomez. Talakad tamo po ngeni at abe-abe tang mamugay kang Kristo, kapamilat aning kayang pari at makiabe king pamagkanta, king pamuklat adalit.
Miti puntam kinagyunig pamponing anak, amponing banal na Espiritu, Amen. ing grasya at kapayapaan ng ginutang Yeso Kristo, ing lugod ng igpa, at ing pamakiyagom ng banal na Espiritu, mantabe sa kayungan. At keka timurin. Maya pa abak po kekongan, Maya payabak mo naman po mo. kaniting kadwa ng Domingo ng Kwaresma, damdaman tayeng pamanukyat ng ginutamong Yeso Kristo king bundok ng Tabor. At kaniting bundok kayang pekiramdaman ing siwala ni kayang igpa. Kapatad siyanta rin kaya katang kasalanan, batang mga intulid magmasusi, kareting banal na misteryo. Aminan ko king Diyos sa pamakadudo, At kay kayo kapatat, ing may kasala kong bina, king pamisi, pamangamano, ampon panganyapat, king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap, asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat. Ulinita, ipanigapu ko kang nuan na Mariang Kapilanmang Birhen, karing sablang anghel, ampon banal, at kay kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko king Diyos sa ginuta mo. ing Diyos sa lubos mayupaya, pakadudwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katasana, king biyalanganga. Amen. Manalangin tamo, O Diyos sa igpami, inutos mong pakiramdaman miya ing anak mong pakamalan. Pamatampan mo kaming mibayo pilubluban, king amano mo. Ban kay batming medini sa puso, pangaintuliran mi naman mi pamatudan, king pamanangal king lupa mong maslag king ligaya. Itiyadwan mi kaya ko, O Diyos, king kapamilata ng Yeso Kristo ang anak mo, amabiempon magari kambemu king kametunganing banal na Espiritu, manggaman king ngalanganga. Amen. Lukluk tamo po ngayon at king mit mong kasalpantayanan at malalama kapanaligan, makiramdam tamo ngayon king amano ng Diyos. Pamamasang ibat, King Libro ning Henesis. Ing Diyos ti kinay Abram, luwal na ning tolda at ngana. Tala nga ka at lumawe king banwa, at bilangan mo laring batuin nung arapat mo.
makanyan la karakal ding maging lahi mo. Migtiwala ya i Abram king Gino, at uli na nita, meging katanggap-tanggap ya king Gino. Kanita sinabi na, Abram, ako ing Gino akinang wake ka, ibat orda ring kaldeo, ban ibeke ka ing gabon na iti bilang bandi mo. Nga nang mengutang Abram, o Ginong Diyos, makanano kung abalong abandi ko iti. Pekibat na ning Ginong, pagdala mo kung metong abaka, metong ababaying kambing, at lubanwatwa, at metong alalaking tupa, at lumuna mambanwatwa. Metong abatu-batu, at metong apitsyon. Dela nalareti king Ginong, pemiraso na la, at binili ne ing kabangal, tulid na ning kabangal na. E nala pemiraso ring ayop, digpandalang ayop, abuitri, dapot inabuang na lang Abram. Inyang lalbog ne ing aldo, mi patudtud yang manyaman i Abram, at detanganin ning makapal at makatakot adalumdum. Inyang lumbog ne ing aldo at medalumdum na, lintoya ing metong akalang abubusok, at ing metong amilalablab atukil pilatan daring may pirasong animal. Kanitaya may kipagkasundo ing Gino kang Abram, nga na, babyeke ing gabunayti karing maging lahi mo. Manibat king ilog ning Ehipto, angga king maragula ilog ning Euphrates. Ing amano ning Ginoo, Salamat King Diyos. ing pakibat tamo po, ing ginuya ing kanakong sulu at kaligtasan. Ing Ginoo yaing kanakong sulu at kaligtasan. Ing ginuya ing kanakong sulu at kaligtasan, nino ing kanakong pitakutan. King panganib, ing Ginoo ingatan nako, nino ing pitakutan ko. Ing Ginoo yaing kanakong sulu at kaligtasan. O Ginoo, pakiramdaman mo ing keka awos ko. Malunos ka at pakibatan mo ko, ngamong sumabi, meka keni panintunan mo ko. Ing Ginoo yaing kanakong sulu at kaligtasan. Nga kung may kibat, burira kang akit Ginoo. Lupa mo mesa papampan kanako. King kamwa mo, mesa palakwan ining kekang alipan. Ika ing kakong kasawpuan, emo ko sa lalakwan o paboren man. O Diyos, akakong kaligtasan. Ing Ginoo yaing kanakong sulu at kaligtasan. Itiya ing paniwalan ko. Takman ko ing kaya paning Ginoo keting kasalukuyan a panawon. Manalig ka king Ginoo. Emo painan ning lugmo at katatakot. Wa manalig ka king Ginoo. Ing Ginoo yaing kanakong sulu at kaligtasan. Pakiramdaman tayo po ngayon kaduang pamamasa. Pamamasang ibot, king sulat ng San Pablo, karing tao Filipos. Kapatad, kayo sanang sasawang makyapos kanako. Binyemino, ing maya palimbawa ke kayo. Pagumasdan nyo la, ing makyapos na kaniti. Sinabi ko nang maralas ke kayo. At ngeni, ipapatangis kong ulitan. Dakal laking mabibiye ang timong kalaban na ningkos ng Kristo. Deti, pawalang ang papunta king impyerno. Uling ing karelang at yun, yang gagawan dang Diyos do. Pag maragul da po, itang sukat da sanang pikarine. Imbukod mong maulaga karelo, ilaring miyaya liwang bagay keti king yato. Dapot,
para kikatamu, ing tunay tamong balen, ya ing banwa. Manibat ya kim banwa, ing paninayan tamong talapagligtas, ing ginutamong Hesu Kristo. Alilan na lang ing katawan tamong matbud at malalaso. Gawan na lang kalupan na ning katawan na, amaslag king ligaya. At iti, gawan na king kapamilatan na murin, nitang upaya agagamitan na, ban na lang sakupan ding sablang bage. Uli na nito, kapatad ko at kakaluguran, at tutukong pakamalan, at buri ko ng buring akit. Makanyan kayong sukat manatiling matatag, king pamibebe, yung kakayabe king gino. Ikayo rintula ko at pagmaragul. Ing amano ning gino. Salamat, King Diyos. Talakad tapong iniban parangalan ng mayap abalita. May ramdam yang iba't kimbiga ing metong asiwala nga na, itiya ing anakong pakamalan, alubos kong katulan, pakiramdaman niya. Ginuman tabeya kaya kayo, At kaya ka timurin, pamipasyag king maya pabalita, agpangkang dukas. ligaya kaya ka o Ginoo. King panahon na ito, tiki na lang minukyat Jesus de Pedro, Juan at Santiago, king bundok-bundukan ban manalangin. Kabang manalangin niya, may nadiwaya itsurang dupa na, at meging makasilo, king puti, ing imala na. Kabudabud at ingadwang tawong mayakit kasabi na, ila deteri Moises at Elias, makapiblas king emunanong kaligayan at kasabire Jesus. Ti sabyan ding tungkol king malapit ng pamanupad king parasana ning Dios, king kapamilatanan ning pangamatena karin Jerusalem. Matutudyang manyaman ni Pedro at ding kayabe na, dapot mi pagising la at ikit daing kaligayan ng Jesus ang ponding adwang lalaking makatalakad kayabe na. Inyang lalakwan da ni Jesus ding adwa katawo, nga ng Pedro kang Jesus, Maestro, mayap ingketi tana, gawata mong atlong kubo, metong para kaya ka, metong para kang Moises, ating metong para kang Elias. Tunay ng ebaling sabiana. Kabang magsalitaya pa, lintoying metong abiga at tikpanada, mitakutan na rin alagad, inyang mitulid siya karela ing biga, nga naning metong asiwalang iba't king biga, itiya ing anak ko, ing kanakong pinili, pakiramdaman niya. Inyang tinok nang neng magsalita ing siwala, ikit ding iyanamong didi Jesus, dinihim da rin alagad iting bagay milyari, at alalang beditanan ni Numan, king panahon na ito, tungkol king ikit da. Ing mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo.
Maya pa abak po kaya kayungan. Potanging metong seminarista, nung ubne king umorden ne bilang metong pari, at tinlang ausa na 30-day retreat. Anong nuka rin, ing metong seminarista, muntaya king mara yung lugar, at ketang retreat house sa ita for 30 days and 30 nights, karinya, alang cellphone, alang TV, nuneng atinamong gagawan, apining manahimik, mga di, ketang 30 days ay ita. Of course, ngayong sasabi, among, po ba makamuret? Ka ba mamurit ketang atlong punong aldo? Ka mag-chat? Ka manalbeking Facebook? Ka manalbeng balita king kilwal? At ka naman mamasang dyaryo? Ketang 30 days ay ita, na ano kayang maging itsura mo after 30 days? Alang cellphone, alang TV, alang miyaya diwang panalben. Pero posible nga yung pong sasabi, makanta mo waring gagawan. Actually, king 30-day retreat, at inanang pong metong ayawsan na partinaniti, ingawsan dang day of repose. Ating metong ayaw doon, nung nuka rin, panayan mingan, uling balang potang dinatang iya, may kawala kami king hawda. Bakit? Uling potang datang iya, ing itangal dong day of repose nga da, ating kang panahon na nung nuka rin, pwede kang lumwal, pwede kang mamasyal, pwede kang manalbe, TV, o kaya naman nung nuka-nuka rin kamunta. In short, the day of repose, pining panahon na nung nuka rin, painawa kang saglit. Anong nuka rin, mag-pause kang bagya. Anong nuka rin, di naming panahon ng kaya kang sarili, bayo mo sulungan ulit, ing ega na gana. Kaya king 30-day retreat, masabing mamurit ka. Bakit uling naman po tuloy-tuloy at 30-day, king kang kidob. There is this what we call a day of repose. Value point ng 30-day retreat ay makapattern niya naman king kwaresmang kaya katamong gagampanan. Kaya pindawen niya, balaming aldong iti, day of repose siya. Ala kang damdaman na bala mo naman, itang kasalanan, ala kang damdaman na bala mo mabayat kayong ebanghelyo, ala kang damdaman kayong pamamasa na bala mo naman, as ning kasakit bitbitan. As ning kaluwalas pakiramdaman, ang popangas ning kaluwalas lawan, uling bala mo yung datang na, it is a day of repose. Although anong nuka rin, tuk ng bagya, although anong nuka rin, magbalik pa si bayo, although anong nuka rin, preskuan tayo pang bagyan kaya katang sarili, bang kanita akit tamong malino, nung nuka rin na yung kaya katang pamibiyabye. Kadugurang kapatad, ining ebanghelyo ngay ti, pawagana naman kaya katamo. Sometimes in life, we need also a day of repose. Naman dapat aldodo, obra. Naman dapat aldodo, panakitan. Naman dapat aldodo, problema. Naman dapat aldodo, kasakitan. There should also be a time for us to repose. There should also be a time for us to pause. Uling value po, nung etamo mag-pause king kaya katang pamibiyebye, and we would take life seriously, ampong dire-diretso, ampo pang mabilis, at the end of the day, we might lose life itself. Po ba kakitita? King pamagobra, king pamanisip ka rin mayaliwang pigagap ka rin bagay-bagay. Sometimes we forget or we lose life itself. Eta na I enjoy, eta ni ananamnam, eta ni apipilasan nung mabieta pa. Kakitso po ba ita? Kakitso po ba ita? Bakit daw nyo po rin kaya kong sarili? Itsura ko po bang mabye? Itsura ko pa po bang mabye? Itsura ko pa po bang mabye? O lupatan ng zombies eh? Alibaret ang kabalang kabuta na lalakad. Obra. Problema. Kabuta na lalakad. Etaba nung nuka rin ta pupunta.
Kabuta na lalakad pero wala nang kabadugan ng sabda-sabda. Kabuta na mo lalakad pero eta na panamdaman nung nanoy nyama na paningbiye. Badyo po yakbado ne. Baka po tamag midlife crisis ko mo talaga. Uding sabihan da 40 tamag midlife crisis ka. But sometimes makanyan mo rin po yung nakakakit ko eh. Itang bala mo naman mabilis ing facing, mabilis ing ega-na-gana, wapin, 15 years, balitokan, Budakos, Kenny. Mabilis nga ning ega-na-gana, kay batas ng karakaning miyayariwang obra, at bala mo king daka na ning miyayariwang obra, yakbado, nung aisip ko po tang minsan, bala mo naman natin pabang kabadugan ng sabla-sabla. Kaya minsan siguro ining pawagana naman kaya katamo ni nga pong Ginoo. To take it slow. In progreso, posible mabilis. Pero yun naman kailangan ligwa-ligwa. Uling pota nung pamaligwan mo, maligwa ka namang mate. Pota nung panyamalan mo, panyamalan niya naman yung kaya kang kamatayan. Uling bayo po, taman po siguro isipan. Po ba akakit minsan, ing tao, potang tutwaya, pupula na nung nanitang gewanan niyang anak ya. No, dawan nyo, inya magrayo mata mo, inyalawan nyo, bakit marakadaring sasakit puso, inyalawan nyo, marakadaring mayatake, bakit o kanyang anak, mga nyaman nakakanan. Anyang anak, penusigan ding obra. Anyang anak, penusigan da nga ning miyayaribang bage-bage. Inya potang tinwa, nanong pupupulan da, ing miyayariwang sakit. Kaya ning pawagan na kaya katam ni Ginutang Jesucristo. Take it slowly. Masyado na pong mabilis in facing naningbiye. Siguro it's a time for us to breathe. Mangisnawang bagya. Baka taging kaya katang pamangisnawa, kaya katamong ulit panamdaman. Mabiyeta mo, mangisnawa tamo, at bado tamo na yung biyeta mo at inyang paintungulan at kabadugan. Bali po king palagi ako, inimurin po yung dahilan nung bakit yung Ginutang Jesucristo megdia freposia. Why? Because life for Him seems to be also a fast pace. Nanya pong edad mete yung Ginutang Jesucristo? O nanyang edad mete yung Ginutang Jesucristo? Ay, Diyos ko. Nanyang edad mete yung Ginutang Jesucristo? More or less, mga may gitsa pong 32 makanta. Mga 30 siya mete yung Ginutang Jesucristo. The one with that 30s, nanong gewa na. He has achieved so much. Kaya na kana, ketang pangayanak na, karakanan na gewa, menudong masakit, etc. etc. Uy, kakaya nung gawan mo, itaking kayanakan mo. King palagi mo, hanggang nano ka kayang edad miras. Kay balawan pa mo, king panahon tamong eni. Life, ing tall na ning biyeng eni, the age tall na akit mong eni, bala mo 60 mo, masakit na. Because at the age of 60, there are a lot of people these days, 60 years old, mamamatay na la. Oh, na maswerte kayo nung dinampas na kong 60. Pwede na ko kanta. Because it's true, nang nepong kababangin ng mortality rate, nya bala mo naman maswelo na kapot ang miras ka pang 60. Maswelo na ka nung asad sa may pang 60 because masakit yung kwanan ng mismong edad, anong nuka rin, lawan mo, ing kamatay nas na yung kalapit. Lawan nyo po, nabengi megmisa kung mete, kakaluguran niya. Bado ko more or less, mga 60 o 63 ay ni. Ala niya mang panamdaman, dera mo king hospital, after 3 days mete ya. Oh. Inubya mong hospital, magpa-check up ya mo, at kay bat nanita, kalwal na, alane. Umakanan mo masabi ito,
Diba? Sabihan mo, ka masakit ngayon eh. Sabihan mo, wala kang panamdaman ngayon eh. Diba? Kaya sana hindi po yung panikwa ng tamo king biye. Yes, it may be slow. Man mabilis. Pero sure naman na yung biyeta mo makabaldugan niya ang pong maligaya. Kesa naman kitang fast-facing niya at king panga fast-facing na, we will just die as if we never lived. We will just die as if we never lived. Kabudta namong makoke tiking yato antimong bula. Man may pansin at etaman napansin, uring bala mo mo rin etaman kinabye keti king yato. That's why sometimes, pause, painawa, uring kailangan ning biyeta mo ita, ban mas lalong manyadsad at misadsad, karing mission tapa, king biyeta mo. Talakad tapa. Sasalpantaya ko, King Diyos, sigpang lubos, mayupaya, linalang kimbanwa ang ponyato, at kang Yeso Kristo ng bugtong nga ginuta mo. Tengagli king upaya ng banal na Espiritu, mibait kang noon na Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipakuing krus, mete at migutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinubli ang mebe, pepaitas siya banwa makaluklukwana ni Diyos, igpang lubos mayupaya. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum ka ring mabye, ampon may nga mate. Sasalpantaya ko, kim banal ay Espiritu, kim banal a kapulungan katolika, king pamisamak ding banal, king pangapataw da ring kasalanan, king pangasubli miye ding mete, at king biye alalangga. Amen. karing badang kayadwan aning pakibata mo, Gino, pasadan mo, ing biyemi. Gino, pasalan mo ing biyemi. Baning kay katanggino, ibiyene king kayang iglesia, ing metong nga masalang tagimpan ning pamisan metong daring sablang balayan at kultura. Ipanalangin ta king Gino. Gino, pasadan mo, ing biyemi. Baning kay katanggino, ibiyene ka rin pamutok ding bansa, ing metong nga masalang tagimpan ning pamipabal, katuliran, at kapayapan king niyato. Ipanalangin ta king Gino. Gino, pasadan mo, ing biyemi. Baning kay katang Gino, ibiyan na ka rin mipagkalaman gilingan, at pibandyan ing masalang tangimpan, ning pamirake king karelang kayatinan at lugod. Ipanalangin ta king Gino. Gino, pasadan mo, ing biyemi. Baning kay katang Gino, ibiyan ka rin kayanakan, ing meto nga masalang tagimpan ning pamanyuyo at pamagtagulaling mibayo kaniting yato. Ipanalangin ta king Gino. Baning kay katang Gino, ibiyene ka ring daralan kasakitan, ing masalang tagimpan ning pamakiyagom king karelang sakit at kapigaganakan, karing king Gino amamusan king kayang krus. Ipanalangin ta king Gino. Baning kay katang Gino, ibene ka rin kay katang komunidad kristyana, ing tagimpan ning pamakisan metong, pamanggalang, at pamananggap king metong at metong. Ipanalangin ta king Gino. Tanggapan na sana nin Diyos, ing kay katamong kapagnasan at kapasalamatan, at iuli no sana king kayaryan ng maligaya din kapatid tamong may ngayango na biye, lalong-lalo na rin ipanalangin ta mo kaniting misa. Ipanalangin ta king Gino. Ngayon ni adwan ta mo'y sarili tang kapagnasan. Ginong Jesus, pakiramdaman mo ring panalangin mi, mama ko, siping mi at mamantabi, kaya kami king lungkot at ligaya, kaya kabaning dalan ming papunta, kaya kat king igpa, ngenit manggaman king alanganga. Amen. Lukluk tao ko.
Talakad tamo po. Manalangin kayo, kaluguran kong kapatid, baning ka na ako at rin kaya kayong dawon, maging katanggap-tanggap larapan ng Diyos, ipang lubos may paya. Tanggapan sana, ning Ginoo iting daon karing gamat mo. Kingi kapuri, ampon ni kaligaya ning lagyuna. Kingi kasaplalata mo at ning mabilog ng banal akapulungan. O Ginoo, deti ngay na yung pangmilinisan da kami sana, king sablang dungis ning kasalanan, at pabanalan da kami sana, kaladwam ampon katawan. Ikaming talasuyo mong magsadya, king pamagmasusimi, karing misteryo ning kaligtasan. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ginuman tabeya kaya kayo, At kaya tas timur, yoring puso yo, makatas na laking Ginoo. pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat ampon matuloy. Tunepin karapat dapat ampon matulid, sukat ampon makakaabos, sing puryan ampon pasalamatan da ka, kapilan man ampon nukarin mano, ginuba na daig pa, Diyos sa malugod ampon maganaka, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Pablasang kaibat ng pepamade makapauna, ing sarili ng kamatayan karing alagad na. Pepakilala na karering kaligayana, king banal mong bundok. Bananti mo ing patutwana ning batas ampon ding profeta, itatag na king kapamilatan ning pamaylasa na, ing pamagkamit ding sabla king ligaya, ning pangasubli ng mebye. Uri nita, kagum ding mabilang-bilang ay anghel, mi kakametong kamingan paligaya keka, at king metong mong siwala, ngaming ang pupuri. Kapining banaloig pay king sibol ning sablang kabanalan, ulinitay panigapumi, itugtog ming espiritu mantimahing titipang ambon kareting ayin mi. Ban pabanalanalat para kaya kami, gawa na lang katawan ng pondaya, ning ginuming Yesu Kristo. At tatandaan mi pa, kanitang biyang mi pagtaksilan niya at bayin na kusang lugdinaw ning biyena, king pamaylasang pon kamatayana. Kinwa ning tinape, pepasalamata nakat pinuri, piraso ning tinape dinwang naiti karing disipulo nat ngana, kuana ni iti kongan at kananiye, uling itiyeng katawan ko, amidawon para kaya kayo. Ginoo ko at Diyos ko. Makanyan mo naman kay baning apunan kinwaning kadis, pasibay pe pasalamata nakat pinuri, dinwang naiti kareng disipulo nat ngana, kuana ni iti kongan at minom ko kaniti, uling iting kadis ning daya ko, ing daya ning bayon po na langanggang tipan,
Ami bubu para kaya kayampon para ka rin sabla. Ban kanita mi patawaran na rin kasalanan. Daptan nyo itiking pamigagana kayo ka na ako. Daya ng Kristo, ikabos mo kami. Misteryo ng kasalpantayanan. Iniyangin ng gaganakan mi o pamakadudong igpaing kamatay ng poning pangasubli ng mebye, daraon mi kaya kay ting tinapin ng biyating kadis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, ing pepadyarian mo kaming matampang tala kadarapan mo at sumuyo kaya ka. Ikamingan sanang misudo-sudo, king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kami ang timong metong ning banal na Espiritu. Ganakan may oig pa, ing banala kapudungan mo makalaganap king meto yatu, ban mi ganap iya king lugod, kambiyan ng Francisco ing Papa mi, Florentino ing Obispo mi, ding sablang pariyang pondiakono, ding sablang susuyo, king banala kapudungan mo. Ganakan mo na naman, ding kapatad mi aminuna ng pepay nawa, king piyong kapanay ning pangasubling mebye, king pakadudo mo'y dalam na ding sablang mayango na bye, ketang masalang harapan mo. Pakaduduan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biyadang angga. Ban kambiyanin wa na Virgen Maria ing induning Diyos, kambiyan ng San Jose ng esposo na, kambiyan wa ni apostol at ding sablang banal, kami biya kadugudugod kaya kaking kaya kabanding panawon, aapurya na po napaligay dakasana, king kapamilata ng Yeso Kristo ang anak mo. King kapamilatana, kambiyan ng pon kaya, kagum ning banal na Espiritu, sablang parangalang pon ligaya kaya ka, o Diyos, ikpang lubos mayupaya, manggaman king ngalanganga. Ngeni king mit mong kapanadigan at dugod mausta, king pa karing amanong tiro ng Jesus kaya katamo.
Ikabos mo kami king sablang Maroko, igpa malugod mong pagkarubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning pakadudo mo, may timawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan, at may kabyos kaming alang kasasagkulan king sablang kaligaligan. Kabang panayan ng pongpag sa dyan mi, ing panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos ming Yesu Kristo. O Diyos, sa ikpaming ginuming Yeso Kristo, sinabi na karing apostol ng kapayapan, lakwan ko kaya kayo, yung kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. E mula saan babalikdan ni kasalanan mi, nunay pasnan mi kasalpantayanan ng banal na kapulungan mo. Lahan ming pamayapan ng ponpisan meto nga nagpangking kaburian mo, ikang mabiyang pon magari, manggaman king ngalanganga. Amen. Kapayapaning ginumantabe sa kapilan man kaya kayo. At kaya ka timurin. Ipakitangin ng pamisan metong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kongan, kapayapan, kapayapan. Niyo'y Kristo, yung kordero ng Diyos, niyo'y milalako king kasalanan ng yatu, nuwa na rin mayaus king apunanan ng kordero. Gino, kuman matampang tanggap kaya ka, dapat iagkas may nga mano mo, humayap na ako.
Talakad tamo po. Manalangin tamo. O Ginoo, kaniting pamananggap mi kareng maligaya mong misteryo, pigkapilitan ming minampangganap a kapasalamatan kaya ka. At siyo kami paketi king karinaning dua, biryan mo na kaming miralampulayan, king tulang bunga ning kaligayan mo. Itiadwan mi king kapaminatan ng Kristong Ginumi. Amen. Atin pong misa potang bengi, alas 6 po, para po king kaya katamong mumunang aldoning nobena, para king kaya katamong indong patulunan. At ring maka-in-charge pong baryo, apin po ring sityo Mabalukok, at ring maka-in-charge pong organization, ring EMDC. Inginu mantabeya kaya kayo, At kekan timurin. bendisyonan ako ning Diyos sa lubos mayupaya, ingigpaing anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa, mi dawon na metam king lugod na ang Kristo. Salamat, King Diyos.